Dragi sedmaci, dobrodošli. Nadam se da ste se za vreme raspusta odmorili, družili, malo zabavili, naučili nešto novo ili možda pročitali neku novu knjigu. Sada je vreme da se vratimo u školu. Ja sam Ivana Ivošević, nastavnica srpskog jezika i književnosti. Danas ću vas uputiti u plan i program za 7. razred. Šta nam je potrebno? Pored udžbenika za 7. razred, koji sadrži čitanku i gramatiku, neki udžbenici imaju, odnosno neki kompleti imaju i radne sveske. Pored ovoga potrebne su vam, kao i uvek za srpski jezik, sveske i olovka. Možete imati 2 sveske. Jednu svesku za gramatiku, gde ćete pisati i školski i domaći rad, a jednu svesku za književnost. Đacima savjetujem da nabave 2 fascikle, jednu naravno za oblast gramatike, drugu za oblast književnosti, gde će povremeno stavljati podsjetnike, razne tabele i sve ono što im je važno kada se završi jedna oblast kao podsjetnik. Vi, ukoliko nešto ne stignete da zabeležite, možete fotografisati, dakle pripremite vaše mobilne telefone, a možete uvek pogledati čas iznova na sajtu Moja škola, gde prosto stoje snimljeni svi ovi časovi. Đaci me često pitaju zašto učimo srpski jezik svakog dana i kako to da nemaju svi petice iz srpskog jezika, iako im je to maternje. Odgovor na ovo pitanje nije jednostavan, jer otkad postoji ljudsko društvo, postoji potreba za komunikacijom. U početku je to društvo bilo jednostavno, da ne kažem primitivno, pa je i jezik bio takav. Ljudi su se razvijali intelektualno, fizički i emotivno. U skladu sa ljudskim potrebama razvija se i jezik. Mi se stalno menjamo, deco, menja se stalno i jezik. Vi ćete se u budućnosti baviti raznim profesijama. Bez obzira čime se budete bavili, veoma je važno da savladate jezik i komunikaciju. Važno je da naučite tu veštinu razumevanja pročitanog teksta, da naučite da se izražavate jasno, gramatički ispravno i u skladu sa pravopisnom normom. Hajde da vidimo oblasti našeg predmeta srpski jezik i književnost. 3 su oblasti: jezik, književnost i jezička kultura. Na časovima jezika izučavamo gramatiku, pravopis, ortoepiju, izgovaranje određenih glasova. Na časovima književnosti čitamo književno-umetnička dela, ponekad i nekako nisu iz oblasti umetnosti, razgovaramo o književnim delima, temama, motivima, postupcima glavnih junaka itd. Na časovima jezičke kulture učimo usmeno i pisano izražavanje. Dakle, učimo da se izrazimo, da izrazimo naše misli. Jer znate i sami da vam se sigurno dogodilo više puta da ste želeli nešto da kažete i nešto da objasnite, da ste dobro nešto razumeli, a da niste umeli to da formulišete kako valja. Hajde sada da vidimo šta ćemo to u 7. razredu da čitamo iz književnosti. Čitaćemo naravno i narodnu i autorsku književnost. Ja vam sada ne mogu predstaviti sva dela koje vas čekaju u čitanci iz domaće lektire, ali sam napravila neki odabir, čini mi se neka možda meni najzanimljivija dela. Velikani srpske poezije. Među njima je Jovan Jovanović Zmaj, ili Čika Jova Zmaj. Njega poznajete još iz ranog detinjstva jer ste čitali pesme za decu. Ove godine čitamo jednu satiričnu pesmu Jututunska juha haha i mislim da će vam se veoma dopasti. Čitamo zatim Jovana Dučića i njegovu pesmu Podne. Poznat vam je već Dučić kao deskriptivni liričar. Zatim Milana Rakića i pesmu Božur. Od Desanke Maksimović ove godine čitamo Krvavu bajku.
U ovoj pesmi peva o stradanju za vreme Drugog svetskog rata, stradanju đaka za vreme Drugog svetskog rata. Vladislav Petković Dis i pesma Među svojima, gde pesnik izražava tugu, žalost i čežnju za najmilijima koje ne može videti. Milutin Bojić sa svojom pesmom Plava grobnica peva o stradanju srpskih vojnika za vreme Prvog svetskog rata. Mnogi od ovih pesnika živeli su i stvarali za vreme Prvog i Drugog svetskog rata. Njihova poezija na dirljiv način peva o ratnim strahotama, a u nama te pesme izazivaju bol, tugu, sažaljenje i nadam se neku vrstu opomene da se ovakve stvari i ovakve patnje ne bi smele ponoviti. Mnogi od ovih pesnika su kao mladi stvaraoci doživeli albansku Golgotu, to je poznati istorijski događaj iz Prvog svetskog rata o kome ćete učiti na časovima istorije. Radi se o prelasku vojnika preko Albanije na krv, gde su mnogi stradali. Ali da vam vratim osmeh na lice. Čitat ćemo aforizme Duška Radovića. Imati prijatelje, to znači pristati na to da ima lepših, pametnijih i boljih od vas. Ko to ne može da prihvati, nema prijatelja. Dramski pisci. Ove godine čitamo Pokondirenu tikvu Jovana Sterije Popovića, veoma zanimljiva komedija koju čitamo u drugom polugodištu. Čitaćemo zatim Branislava Nušića, kog dobro poznajete, i čija dramska dela se izvode i dalje u našem pozorištu, a izvode se već 100 godina unazad. Čitamo odlomak iz dramskog teksta Vlast. Ove godine ćemo se upoznati s jednim savremenim dramskim piscem, Dušanom Kovačevićem. Čitaćemo dramski tekst Svemirski zmaj. Možda ste i čuli za ovog velikog, savremenog dramskog pisca, jer su mnogi naši najzanimljiviji, filmovi, kao što su Balkanski špijun, Ko to tamo peva, zatim Maratonci trče počasni krug, Profesionalac, Sveti Georgije ubiva ždahu i mnogi drugi filmovi potekli upravo iz njegovog pera. Mi čitamo Svemirski zmaj, jedan veoma zanimljiv dramski tekst za vaš uzrast. Majstori pripovedanja. Ima ih mnogo u srpskoj i svetskoj književnosti, izdvojila sam samo neke od njih. Ivo Andrić je naš čuveni Nobelovac, čija ste dela čitali i ranije. U 5. razredu čitali ste Mostove, prozni tekst, zatim smo u 6. radili pripovetku Aska i Vuk, veoma lepu pripovetku. Sada u 7. razredu čitat ćemo priču Jelena, žene koje nema. Tu je i Petar Kočić, veoma dobro poznat, jer smo u 6. razredu čitali pripovetku Jablan. Ove godine ćemo čitati pripovetku Kroz Mećavu. Danilo Kiš, takođe vama poznat, u 5. razredu čitali smo pripovetku Dečak i pas iz zbirke priča Rani Jati. Radoje Domanović je satirični pripovedač, pisao je priče u kojima ismeva i kritikuje sve mane našeg društva. Te priče su aktuelne i danas. Narodna književnost. Iz narodne književnosti ove godine čitamo bajku Međedović. Pored toga, čitat ćemo 2 ciklusa epskih narodnih pesama. Vi ste već shvatili da se epske pesme u osnovnoj školi čitaju nekim hronološkim redom, zapravo vremenskim sledom u vezi sa događajima u kojima pevaju. U 5. razredu čitali smo neistorijske pesme i pesme predkosovskog ciklusa. U 6. razredu čitali smo pesme o Kosovskom boju i ciklus pesama o slavnom junaku Marku Kraljeviću. Ove godine čitamo ciklus epskih pesama pokosovskog vremena, zapravo epske narodne pesme pokosovskog ciklusa.
U tim pesmama peva se o feudalnim srpskim porodicama, Jakšićima, Brankovićima, Crnojevićima, koji pružaju poslednji otpor turskoj najezdi. Naredni ciklus pesama jesu epske narodne pesme o hajducima i uskocima i tu ćemo čitati pesme o hajducima koji su se za vreme već turske vladavine pojedinačno, ali grupisani u manje neke grupe, borili protiv Turaka. Sada ću vam dati spisak domaće lektire po mesecima. Možete fotografisati ovaj spisak, a možete ga naći i na sajtu Moja škola u ovoj istoj lekciji koju uvek možete pogledati. U septembru čitamo Svemirski zmaj Dušana Kovačevića. U pitanju je 4. nedelja septembra, pa bi bilo dobro da već nabavite tu knjigu. Dramski tekstovi se brzo čitaju, ne bi trebalo da brinete. Miroslav Antić, Plavi čuperak i Šašava knjiga. U oktobru čitamo izbor iz ovih zbirki. U novembru i decembru, zapravo kraj novembra, početak decembra, ja verujem da će to biti 1. decembar, kada radimo knjigu Mali princ, divan jedan roman francuskog pisca koji se zove Antoine de Saint-Exupéry i ja verujem da mnogi od vas ovu knjigu imaju kod kuće i da su možda čak ranije čitali. U januaru čitamo Sveti Sava u književnosti. U februaru čitat ćemo epske narodne pesme Pokosovskog tematskog kruga. Nećemo čitati, naravno, čitav ciklus. Odabrat ćemo 3 pesme. Smrt Vojvode Prijezde, Dioba Jakšića i jedna pesma po izboru. U martu ćemo čitati drugi ciklus epskih pesama. Epske narodne pesme o hajducima i uskocima. Mali Radojica, Stari Vujadin, Starina Novak i Knez Bogosav, Ivo Senković i Aga od Ribnika, Ropstvo Janković Stojana. Ove su pesme veoma zanimljive, vidjet ćete. U aprilu, na proleće, čitamo Pokondirenu tikvu Jovana Sterije Popovića. Takođe dramski tekst, u pitanju je komedija, koja će vam se veoma dopasti i brzo se čita. Za maj mesec ostavili smo jednog savremenog autora Dejana Aleksića i njegovu knjigu Cipele na kraju sveta. Hajde sada zajedno da se prisetimo malo književnosti i da se poigramo. Pripremila sam vam lagana pitanja. Književnost se deli na liriku, epiku i dramu. Tačno. Vi možete naravno usmeno odgovarati, igramo se. Pripovetka sa elementima fantastike je balada, drama, bajka ili pesma. Bajka. Kako se zove književna vrsta koji pripada kratka umotvorina, ko drugome jamu kopa, sam u nju upada? Da li je to basna, da li je to zagonetka, da li je poslovica ili pitalica? To je poslovica. Odredi vrstu lirike u kojoj se govori o društvenim pitanjima, društvenoj nepravdi ili nejednakosti, nemogućnosti čoveka da se suprotstavi društvenoj, socijalnoj nepravdi. Da li je u pitanju opisna pesma, ljubavna pesma, misaona ili socijalna pesma? Socijalna pesma, bravo. Čuvena narodna pesma o čuvenom junaku Marku Kraljeviću, koju si čitao u 6. razredu, zove se Marko Kraljević ore drumove, Marko Kraljević i gepard, Marko Kraljević ukida sladvarinu, Marko Kraljević ukida venčanje. Bravo. U pripovedci Ive Andrića Aska i Vuk glavna junakinja je devojčica, mačka, majka ili ovca. Ovca. Marko Kraljević nije došao na Kosovski boj, a živeo je u 18., 14., 16. ili 17. veku. Setite se Kosovskog boja. 14. vek.
Nerazdvojni pratilac čuvenog junaka Marka Kraljevića bio je konj Zelenko, konj Šarac, lovački pas ili sivi soko. Šarac. Dodole ili dodolske pesme pevaju se uoči Božića, na Uskrs, leti kad su suše ili oko Đurđevdana. Setite se šta su dodole i dodolske pesme. One se pevaju leti kad god su suše, da se prizove kiša. Kako se zove vrsta pesme u kojoj lirski subjekt izražava zanos, sreću i radost zbog onoga što život nosi? Sonet, ditiramb, katren ili elegija? Ovdje imamo jednog uljeza. Ditiramb. Označi sve bogove slovenske mitologije. Izaberi 3 odgovora. Perun, Zevs, Svarog, Svetovid, Hermes. Perun, Svarog i Svetovid su slovenski bogovi. Kako se naziva strofa od 4 stiha? Distih, katren, tercet ili monostih? Znamo da je katren. Pripovetku Čudesna sprava napisao je Petar Kočić, Ivo Andrić, Branko Ćopić ili Veljko Petrović. Branko Ćopić. Kako se zove stilska figura koju karakteriše preuveličavanje, preterivanje u izrazu? Da li je to epitet? Da li je to hiperbola, poređenje ili gradacija? U pitanju je hiperbola. Pesmu O klas je moje napisao je Miroslav Antić, Jovan Dučić, Aleksa Šantić ili Veljko Petrović. Aleksa Šantić. Označi našeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost. Branko Ćopić, Branislav Nušić, Petar Kočić ili Ivo Andrić. Ivo Andrić. I poslednje pitanje. Koledarske pesme pripadaju posleničkim narodnim pesmama, mitološkim narodnim pesmama, obrednim narodnim pesmama i običajnim narodnim pesmama. Čitali smo ih u 6. razredu, kada smo čitali obredne narodne pesme. Odlično. Sada ćemo ukratko videti šta nas to iz gramatike čeka u 7. razredu. Ranije smo učili promenljive vrste reči i naučili smo ih sve. Imenice, prideve, zamenice, brojeve i glagole. Ove godine naučit ćemo sve nepromenljive vrste reči. Priloge, predloge, uzvike, veznike i rečice. Ova oblast nas čeka već u septembru kada ćemo ih završiti. U 6. razredu učili ste glagolske oblike. Do sada ste naučili sva vremena u srpskom jeziku. Jedno sadašnje vreme, prezent, jedno buduće vreme, futur prvi i 4 glagolska oblika koje označavaju prošla vremena. Perfekat, pluskvamperfekat, aorist i imperfekat. Ove godine naučit ćemo ostale glagolske oblike, načine, među njima imperativ, futur drugi i potencijal, kao i nelične glagolske oblike. Glagolski prilog sadašnji, glagolski prilog prošli, radni glagolski pridev i trpni glagolski pridev. Jedna velika oblast ove godine je sintaksa. Učit ćemo sintagmu, učit ćemo nezavisne rečenice i detaljno ćemo izučavati zavisne rečenice, kojih ima dosta. Iz oblasti pravopisa stalno obnavljamo ono što smo do sada naučili i dodajemo interfunkciju. Hajde sada da se ponovo malo poigramo iz oblasti jezika i kulture.
Koliko vrsta reči ima u srpskom jeziku? 5, 7, 8 ili 10? 10. Kako glasi komparativ prideva strog? Strožiji, stroži ili strogiji? Stroži. Neki nastavnik je stroži od drugog. Genitiv množine imenice gledalac glasi gledaoca, gledaocu, gledaocima ili gledalaca. Gledalaca. Pazite na genitiv množine ovakvih imenica. Imenička lična zamenica za svako lice glasi ja, ti, oni, sebe ili mi. Sebe se. Označi pravilno napisane glagole. Imate ovde 3 tačna odgovora. Ne shvatam, ne razumem, neću, ne mogu, ne želim. Pazite kako se piše odrična rečica ne. Ne razumem, neću, ne želim. Označi pravilno napisan futur prvi. Proći će, doći će, misliće, misliće i prenoći će. Podsjetite se pravila da se futur prvi, ukoliko je pomoćni glagol na drugom mestu, piše spojeno samo kod glagola koji se u infinitivu završavaju na ti. Dakle, doći će pišemo odvojeno, mislit će spojeno, ali i prenoći će spojeno, jer glagol u infinitivu glasi prenoćiti. Idemo dalje. Predikat u rečenici može biti sastavljen samo od glagola. Da li je to tačno? Nije, jer postoji imenski predikat. Pejorativi su reči od mila kojima se nekome tepa ili reči sa pogrdnim značenjem. Reči sa pogrdnim značenjem. Sufiksi su nastavci za oblik reči. Da li je to tačno? Ne, to nije tačno. Sufiksi su nastavci za tvorbu reči. Označi pravilno napisane reči. Izaberite 2 odgovora. Da li se kaže Beograđanki ili Beograđanci? Da li se kaže Brđanci ili Brđanki? Beograđanki i Brđanki. Reči istog ili sličnog značenja, kao što su reći, kazati, nazivaju se antonimi, polinomi, sinonimi ili homonimi. To su sinonimi. Reči kao što su visok, nizak stoje u odnosu sinonimije, antonimije, homonimije ili polisemije. Dakle, u pitanju su antonimi. Glagoli su promenljiva vrsta reči koje označavaju trpioca radnje. Da li je to tačno? Nije. Označi pravilno napisane geografske pojmove. Srebrno jezero, Vrnjačka banja, Bačka Palanka, Smederevska Palanka, Gornji Milanovac. Ovde takođe imate 3 tačna odgovora. Vrnjačka banja, Smederevska Palanka i Gornji Milanovac. Odaberi glagolske oblike koje označavaju prošlu radnju. Sednem, seo sam, sešću, bio sam seo, sedoh, sedeti. Seo sam, bio sam seo i sedoh. Sada možete videti mesečni plan, odnosno plan za srpski jezik za mesec septembar. Neću vam čitati sve nastavne jedinice i šta nas sve čeka u septembru, sada možete ovo da fotografišete ukoliko imate mobilni telefon pri ruci, a možete otići na sajt Moja škola, gde će vam sve ove lekcije stajati sačuvane, gde ih možete iznova gledati kad god želite. Ono na što želim da vam skrenem pažnju je da za sledeći čas pripremite sveske i olovku jer ćemo obnoviti gramatiku iz 6. razreda. Zatim ćemo na narednom času obnavljati književnost 6. razreda,
pa sledeće nedelje pravopis, da bismo zajedno uradili jedan inicijalni test. Do sledećeg viđenja ne zaboravite da negujete srpski jezik.